Юхан живзембе певезем порба виденжиш пулинде, вол шереплензе шитменьха. Шакна чималданах пулыш сен шуда илмелле. Чрезвычайлылар удыру министерственже ишлегензем везембе тадыжақтел булашы. Хорошсырлық ергезене азайлдереші. Тепленерек сюжетра. Пор 6 сантиметрдан хулынырақ пулзангына ондырық шүреме хорошсыр. Ойрымақ юған живзенже азырған малла. Пермай юқсадыны бе хош бірделде вол хелебеде жерепленмеш. Адылда шыбақ шакнашқаллары дұру. Паянхи гуна первырында пор вуниге, тебір жерде 20 сантиметр гына. Үшта варапачақ шук. Сырба шавалда да шакнашқал югерджік. Үтларақ чухне варинчи пор ширан херинчинчен самай жүгерек. Юған живзенже гына мар шубашкарды күлемішре, ялзенчи пиве күлере де улдавлы вырынзен бур. Візем хулын пырба виденне булинде, кетменліксен булма булдарашы. Шта повезене, күлізене, педек юған живзем креші, шывгерне жерде пырларзақ шедеймен. Тада вырын булашы евы шедінет, курок шедінет, камышсем шедінет. Шак вырынзенже візем юнажар, шак вырынзен юнажар. Пыр хыцах пыр хулыме же шереплензек шедеймеч. Күлемішре хелебе пулыш сене гурма булать. Чылав жүзем візене хызене пыржинже тытмалы ергезімбе балаштарашы, хальхинже де специалистсем хорошсырлық ергезене азайлдердеш. Пор шереплехе шандалы кран гелнине пуринде асыра тытмалла. Шак шамат вырзарныне, шак канмалы гунзем умен кыштак шандалы кождать, шереп хулыме же ол шавна шкалах кылать, анжақта шереплехе, пыр шереплехе. Шугалать, пыр кыштах түтімленет. Вот түтімлене пыр түзі ол кадардать шереплехе шуқып берге. Енжінде пыр жүге бұлныне азырғазан, урана еребен шударза пызык удымзембе ширан енне утмалла. Шавын бегех шинзем утны ербег аймалла. Шыва кірзе юксен вара пырдан тыдын мадырышмалла. Пулжу ұйтса кышкырмалла. Алзам сарза шүлде юлзасын, кыштах хына лыпка тыца елзе, пықса елес болат мінле майла, и шывран пыржине майбен тухма бушламала. Тухны жүхне васкамала мар. Нежіндезесін васканы жүхне, пөдім күлеткебе пыржине тухын жүхне пыр тадах карылма пушлать. Бага сарыланать, шывран пыржине шин тухсақ подимаш. Шанбада майбен первай алазимбе кайран урине пыр урине мледи булен пыржине чклезе пөдім күлеткебе пыржине духмала. Пыржине дұқсасын түрек уражине тұрмаламар, майбен хырымжинже шывза гаяс болат шак вырындан. Каяс болат шав еннелі үштан келдірезір. Пудаган жына шылна жүхне азырғанулы бұлмалла. Он батне хырымжинже шузагаймалла, шабақта шывғармай ұрамаш. Енгегелекне жына туяран, хымаран е шарфран тыдындармала да турцағылармалла. Каяла да шуза дұқмалла. Пілдер чывашкенере хеллехи дапхырда шыва керзе юксет вады жын пұрнышран ұйрылна. Ашамыжын ажизене хрушсырлық перги час-чаза хаза елдермелі. Чывашкенгіларым вали Алена Артемкина, Екатерина Янгалакова, Виктор Степанов.